twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ndi kumwe na Ndayisenga Clement, ngene Jean de Dieu Kanijabo. Clement, pasika nziza kuri twese. Arigira umwemera gatolika? Yego, ariko biraho ngaho bisanzwe, ntabwo ndi mu conservateri. Ntabwo uri umuheza ngo. Yego, ariko wemera gatolika? Ni kimwe, ni nemera Imana. Ese buriya Imana kwemera no kutayemera ubundi bibuza kuba Imana? Ntabwo byayibuza, none si kuko n'ubundi yakuremye utabigizemo uruhare, itanakugishije nabi. Nakubwira yuko ngo ibizakubaho byose ngo yari ibizi. Ariko icy'ingenzi nuko umuntu yemera ko hari uri hejuru ya byose, Etre supreme. Yego, ubwo ariko n'abayizihiza nyine n'uburenganzira bwabo tubabwire tuti pasika nziza. Yego, ariko nanone by'iminsi mikuru pasika nziza ngo ubwo nizuka rya Yesu Kristo. Ariko byibuza gerageze niba bamwemera koko bitari uburyarya, yazutse babyemera babigaragarize no mu bikorwa, kuko uko dusenga n'imbuto twera n'ibikorwa birahabanye. Yego Clement, ntabwo tuje mu myemerere, haravugwa kutumvikana gukomeye, ngiye nkwise gukomeye, nubwo atariko amaraporo n'imiryango yakoze ibyo abivuga. Hari ikitwa Congo Research Group, yego, CRG. Hakaba na Center on International Cooperation, yego, yo muri University New York. Yego, baravuga ko hari kutumvikana gukomeye gushingiye ku bintu bitatu mu mutwe wa M23 n'ihuriro rwa Alliance Fleuve Congo, AFC 23, kimwe n'abafatanya bikorwa babo bo bita u Rwanda. Muri izi raporo zabo n'inyandiko zabo, ubwo abanyarukira ku kinyamakuru Actualité.cd gifite inkuru ifite umutwe ugira uti RDC, rivalité personnelle et divergence stratégique fragilise la cohésion interne du M23. Ubwo wakwandika muri Google cyangwa se mu ishakiro ry'amakuru, ndetse by'umwihariko anyarukiye ku kinyamakuru Actualité.cd, iyo nkuru yayibona. Ni inkuru yanditswe ku wa gatandatu ku munsi w'ejo. Baravuga ngo le M23 est traversé par trois lignes de fracture distinctes entre le mouvement et son principal soutien, le Rwanda. Yego, entre ses deux principaux commandants militaires et entre son aile militaire et sa structure politique, l'Alliance Fleuve Congo, selon un rapport publié en avril 2026 par le Congo Research Group et le Center on International Cooperation de l'Université de New York. Yego, ndagira ngo tuganire kuri iki kintu. Mu minsi yashize nibwo twahoze dukora ikiganiro tuvuga bumwe mu bugambanyi buri kuvugwa muri AFC M23 muri iyi minsi. Yego, twabivugaga kubera amakuru twari dufite yo mu gikari, ariko tugiye kureba izi linye eshatu cyangwa imirongo itatu yo kutumvikana no kutavuga rumwe hagati ya AFC M23, abafatanya bikorwa bayo, ndetse n'abayobozi bayo n'abayobozi muri bo. Clement, tubwire muri rusange nk'umuntu wanyuze muri izi raporo ukanareba inyandiko ya Actualité.cd, ikintu cya mbere kivugwa ku mubano entre le chef d'état-major du M23 General Sultan Makenga n'abafatanya bikorwa ba M23 ni iki? Icya mbere nuko umuyobozi, umugaba mukuru w'ingabo za AFC 23, ubwo ingabo zabo zitwa ARC, ari we General Sultan Makenga, ashinjwa kutumvikana n'abatanya bikorwa ba AFC 23, agashinjwa kutumvira rero. Ibyo bikaba bifite ngo imizi itari ya none, kuva mu myaka myinshi, niyo za 90, kuva muri za 90, ariko niyo wanagaruka none nko mu myaka nka 13 ishize cyangwa 4, 2012 muri M23 ya mbere ijya gucikamo kabiri. Abantu barabizi ko General Makenga yafashe igice kimwe cya M23 nyuma y'ifatwa rya Bosco Ntaganda wishyikirije ambasade, na Bosco Ntaganda nawe yari afite ikindi gice, yego, cya M23. Abantu barabizi ko n'ubundi General Makenga atahungiye mu Rwanda, kandi abenshi n'ubundi bari bagize uwo mutwe wa M23 bo bahungiye, mu bayobozi babo benshi bahungiye mu Rwanda, ariko bahungira muri Uganda. Guhungira muri Uganda rero ngo bifite icyo byari bivuze n'ubundi, ariko ngo nyuma baza kubona ko ari ngombwa kongera gukorana n'abandi bafatanya bikorwa barimo n'u Rwanda, kuko babonaga ko u Rwanda rushobora kuba rwamufatanya bikorwa mwiza. Ariko muri iyo raporo baravuga ko ubu ngubu ishyamba atari ryeru hagati y'umuyobozi w'ingabo za AFC 23 ndetse n'abatanya bikorwa
barimo n'u Rwanda. Iyo ngiyo ni ingingo ya mbere barashingira ku kirere, bahera kuki bavuga muri iyi raporo ko batari kumvikana. Muri iyi raporo bavuga ko ngo ashinjwa kutumvira iki, kutumvira amabwiriza y'abafatanyabikorwa y'ibigomba gukorwa muri iryo huriro. Yego, urumva mu nzego za gisirikare, ibyo mirongo migari, gushyira mu bikorwa ibyemejwe, ndetse ngo bikaba byarageze naho bifuza ko yasimburwa, ariko iyo gahunda ibangamirwa n'ibintu bibiri nk'uko iyo raporo ibivuga. Izo mpamvu ebyiri ni izihe? Izo mpamvu ebyiri rero raporo igaragaza ko impamvu ya mbere ni uko habuze undi muntu wamusimbura w'umwizerwa. Umwizerwa abuze rero, iyo yabaye impamvu ya mbere. Ariko indi mpamvu ya kabiri ngo nuko byari guteza umwuka mubi nanone mu cyama cya M23. Bituma rero n'ubundi akomeza kuguma muri izo nshingano nubwo umwuka ngo atari mwiza. Iyo ngiyo rero iri mu mpamvu za mbere. Yego, muri izo eshatu zitangwa. Hanyuma hari impamvu ariko nanone ishamikiye kuri iyo ngiyo nanone kuri Makenga, zikora umugambi mukuru w'ingabo za AFCM 23 ngo ni ARC, mu buyobozi bw'uyu mutwe, ariko ngo harimo no kutumvikana kwa Makenga ndetse na Baudouin Ngaruye. Nawe n'umwe mu bayobozi. Baudouin Ngaruye nawe ari mu itsinda ry'abari barahungiye mu Rwanda. Yari yarahungiye mu Rwanda, kandi undi we yari yarahungiye muri Uganda. Tubibutsa ko 23 yatangije imirwano mu minsi yashize, yaturutse 2021 mu Bushingo, yaturutse muri Uganda. Yego. Ariko noneho baza kongera kwiyunga hagati ya General Makenga ndetse na Baudouin. Ariko noneho Baudouin ngo akabonwa nk'umufatanyabikorwa mwiza wo kwizerwa n'abandi bafatanyabikorwa ba M23 kurusha General Sultan Makenga. Ibyo ngibyo nabyo bigatuma umwuka utaba mwiza muri icyo cyama. Mu gihe kandi ngo ukutumvikana hagati ya Makenga ndetse na Baudouin ntabwo byagarukiye kuri bo, kuko noneho mu matware ya M23 aho igenzura harimo n'imipaka, kandi imipaka nayo uvanyeho amabuye y'agaciro twavuga ko nayo ibyara amafaranga, igira uruhare mu kwinjiza, kubera ko abanyura ku mipaka barasora. Yego, abantu n'ibintu byanze bikunze hari icyo batanga kugira ngo binjire mu ibyo bihugu. Ukutumvikana kwa Baudouin na Makenga byarenze bo ubwabo nk'abasirikare, byinjira mu miryango yabo. Aho nituvuga imiryango, byageze ku bagore, umugore wa Makenga n'umugore wa Baudouin. Amakuru akavuga ko rero buri umugore w'umwe muri abo ngabo aba yifuza kugenzura ibyinjira ku mupaka. Kugeza ubu biri kugenzurwa n'uwande? Ntabwo basobanura ngo n'uyu nguyu, kuko bose ngo habamo gupezanya, cyangwa umwe akabagenzura ibi ngibi undi agenzura ibi ngibi, ariko nabyo ibyo bikabyara amakimbirane hagati yabo. Nko kwa kundi umwe ashobora kuvuga uti nafashe ibi ngibi, undi yafashe ibi ngibi, cyangwa umwe arashaka gukwikubira ibi ngibi, ariko bavuga ko amakimbirane n'ubundi ashingiye ku kugenzura amafaranga yinjira ku mipaka. Umugore umwe ashaka kugenzura n'undi ashaka kugenzura, ariko ntibavuga ngo kugeza kano kanya bifitwe n'uyu nguyu aragenzura ibi, uriya waragenzura ibi, ariko ngo kutumvikana kuri ubwo kugenzura ibyo byinjira ku mipaka nabyo bituma batarebana ijisho ryiza. Ngaruye na Baudouin, Ngaruye na Makenga baje kwiyunga bate ko n'ubundi no muri cyagiye cya Bosco Ntaganda byavugwaga ko batari kumvikana? Mu kwiyunga kwabo baje kwiyungaho AFC 23 yongeye kubura intwaro, kandi ubona ko no kuri ubu ngubu noneho yanafunguye n'imiryango n'abandi noneho batanayihozemo. Nkanswe wenda uyu nguyu twavuga wayihozemo mu myaka myinshi, yabaye no mu yindi mitwe yindi itandukanye yabanjirije n'iki cyama cya M23. Kuba rero nawe yari kugarukamo akisanga kimwe n'abandi, ntabwo byari kuba ari ibintu bitunguranye, kubera ko hari n'abandi bahoze ahubwo barwanya M23 uyu munsi bamaze kuyiyungaho, bari no gukorana cyane ku ruhembe rwo hejuru. Nawe rero yaje muri M23 ya kabiri, nawe yisanga muri iryo tsinda kandi no mu bayobozi bakuru. Yego, nkuko yarabaye n'ubundi muri M23 ya mbere, ariko atumvikana na Makenga imaze gusenyuka, umwe agafata igice kimwe n'undi kindi. Ubwo izo ni impamvu ebyiri twari tumaze kuvuga. Ni impamvu ebyiri ariko zishingiye cyane zigarukamo
umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Sultani Makenga. Impamvu ya gatatu rero uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakura iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefoni zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobilestore.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya company Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi company yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782424382 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Impamvu ya gatatu rero yo iragutse cyane, kubera ko harimo ukutumvikana. Abantu bagomba kumenya ko ubundi M23 irimo inzego zitandukanye. Ubundi yubura intwaro 2021 yongera kugaruka ku Rwanda yitwaga M23. Kuva 2023 mu kwa 12 ku itariki 15 nibwo havutse AFC, Alliance Fleuve Congo, ishingwa na Colonel Nanga, ayishingira Nairobi muri Kenya. Yego. Amaze kuyishinga rero, nyuma yuko uyu mutwe ufashe umujyi wa Goma umwaka ushize, nibwo haje kubaho ukwihuza. AFC ihinduka AFC M23. AFC ni huriro wakwita ko ari rya politiki. Igice cya politiki kiyoborwa urebye na Corneille Nanga, umuhuza bikorwa. Noneho hakaza ariko nanone n'igisirikare kiyobowe nande na General Sultani Makenga. Yego. Igisirikare cya M23 cya ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, niyo yoboye, ariko noneho ngo harimo kutumvikana ku mirongo migari hagati wa mutwe wa mouvement politique na mouvement militaire. Yego. Urwego rwa gisirikare n'urwego rwa politiki. Yego. Makenga yumvikana kenshi avuga ko bari kubohora abanyekongo, by'umwihariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagiye batotezwa abatutsi bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akavuga ko ari naho by'umwihariko hari focus, ni nako batangira urugamba bavugaga. Ngira ngo abantu babikurikira bakurikiye mu gutangira yaba nira mitwe ya za CNDP ya Barorankunda, bavuga ko bagamije kurengera abarwandofone bo muri Kivu zombi. Wumvise n'amadiskuru ya Nkunda yo yabaga nakakaye no kuvuga n'iki, wabonaga ko ibyo ari kuvuga, aravuga ati twebwe mwaratureze babyeyi, mwaratubyaye, icyo tugomba kubitura no kubaha igihugu, no kubaha amahoro, niyo twaba twaranapfuye ariko abana bacu bagomba kuzakomeza kukabirwanira. Uyu Makenga binavugwa ko kubera ko muri za 90 yabe muri RPF babohora u Rwanda, yatangiye no kwipeti rya Lieto na buriye. Yego, ngira ngo yigeze gufungwa muri iyo myaka. Yego. Bavuga ko uyu Makenga rero icyo gihe bafasha abahoze ari RPA gufata u Rwanda. Yego. Nabo bari bafite isezerano ko bazafashwa. Komereza. Hanyuma rero ibyo ngibyo byose gufashwa ubwo nukucyura impunzi z'abanyekongo zatotezwaga no gusubira mu burasirazuba igihugu.
we bisa nkaho viziyo cyangwa icyerekezo cye kigarukira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi kandi noneho unarebye n'ibiri ubu ngubu ku murongo w'urugamba n'ubundi ubona yuko M23 uko irwana ifite intara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru hafi 100% y'izo ntara kandi izo ntara ubwazo ziruta u Rwanda ibice igenzura AFC 23 biruta u Rwanda. Aha waruvuze rero ngo AFC na M23 ntibari kumvikana icyo batari kumvikanaho nuko Makenga wabona ko aho agenzura haba hahagije ari naho muri babanda rwanira bari muri ibyo bice byo mu burasirazuba. Mu gihe discours za Corneille Nangaa washaka gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa bwa Kisekedi dore ko avuga ko atatsinze amatora ari we wamushyize ku ntebe y'ubutegetsi 2019 wari watsinze amatora 2019 ari Martin Fayulu. Ubwo duhita duhuza Corneille Nangaa na Joseph Kabila gute rero? Kabila nawe yahita aza muri uwo mwandiko mu mpamvu ya gatatu nawe arimwo akavuga ko kandi ngo umwaka ushize 2025 ubwo Kabila yatangiraga kuza kuba igoma bikavuga ko reka nyubasomere yego. La troisième ligne de fracture oppose le M23 à l'AFC. La structure politique créée le 15 décembre 2023 par Corneille Nangaa pour élargir la base du mouvement au-delà de la communauté rwandophone du Nord Kivu. Nangaa, qui a publiquement affiché l'ambition de renverser le gouvernement de Kinshasa, est décrit comme en rupture ouverte avec Makenga. Donc, kutumvikana kwa ubwo muri kubyumva Makenga dont l'objectif prioritaire est la consolidation du contrôle dans l'est du pays. Un épisode illustre cette tension lors de l'arrivée de l'ancien président Joseph Kabila à Goma en mai 2025. Makenga aurait été désarmé par le garde de Kabila. Makenga yambuwe intwaro agiye kureba Kabila. Ategereza n'umwanya muremure. Contre attendre plusieurs heures dans une cour tandis que Nangaa était reçu immédiatement. Mu gihe Nangaa bamwakiriye rwose vuba vuba undi bamwambuye intwaro abarinzi ba Kabila. Yego raporo rero y'abano bantu bitwa Congo Research Group et le Center on International Cooperation ya Université de New York souligne que ces divisions internes constituent un facteur de risque pour tout processus de paix, l'appelant que des fractures similaires avait conduit à l'éclatement du M23 en 2013 et facilite sa défaite militaire. Basoza bagira bati ibyayibayeho 2012 na gatatu bishoboka kubera ko iyi division nayo icyo gihe yabayeho cyangwa kutumvikana kwabayeho icyo gihe. Yego warukiri kugaruka kuri Corneille Nangaa na Kabila na Makenga. Na Kabila na Makenga uko ngo aho waruvuze n'ubundi muri paragraphe ya nyuma uko gusuzugurwa we yifashe nk'agasuzuguro kugenda bakamwambura intwaro akicara agategereza Kabila igihe kinini mu gihe Corneille Nangaa we yabamwakiye rwose ako kanya akabifata nk'agasuzuguro. Izo mpamvu rero zose uko ari eshatu bazibombera hamwe bati ibi ngibi bikomeje gutya M23 ishobora kuba byayica umutwe rwose nkuko byayigendekeye mu myaka 13 ishize. Noneho wareba kandi ibi byose ni raporo n'inkuru zanditse ariko ntacyo M23 ntacyo yatangaza kandi raporo yagiye n'ubundi ahagaragara muri kuno kwezi kwa kane ku itariki enye n'ejo kuwa gatandatu. Yego ariko noneho nta no wakwitega n'undi niyo yaza yabihakana n'ubundi. Yego kandi no guceceka nabyo ubwabyo nacyo haba hari icyo bivuze ariko ubihuje n'umuntu mwuko ugenda uvamo n'ubundi ubona yuko aba barabikoze bashobora kuba bafite n'amakuru avamo imbere. Kuko n'ubundi urebye no kuza ubundi kwa Joseph Kabila hariho abatabyumva kimwe muri uyu mutwe wa AFC 23. Kubera ko aje kurwanya imyaka myinshi kuko buriya mbere yuko babana M23 habanje indi mitwe yindi kandi Makenga yayibayemo iyo mitwe yose. Aba bayoboye M23 bakomeye bahoze mu ishyamba pana abangaba bananga bajeje bundi bahoze ari abanzi bakomeye cyane ba Joseph Kabila Kabange. Hariho benshi rero bamubona yuko atakagombye kuba ari hariya. Kugeza ubu rero Clement reka twirengagize ko M23 ntacyo yavuze kuri ibi bintu. Reka tunirengagize ko
yabihakana cyangwa yabyemera. Yego. Ni ibiki biriho kuri ubu bigaragaza ko iki kintu gishoboka urebye ku mirongo y'urugamba uko ibintu bimeze? Urebye ku mirongo y'urugamba cyangwa urebye no mu disikuru zabo z'abategetsi. Impamvu ya mbere iraza kubyerekana ni izo disikuru dusorejeho kuri iriya ngingo ya 3. Ukutabona imirongo migari ihamye ivugwaho rumwe. Ubundi buri ikintu cya mbere M23 ubundi yagombye kuba inafite no kuvuga ijwi rimwe kucyo irwanira, buri muntu wese ufite uko afite ahuriye no kugira icyo atangaza akaba avuga rumwe ku migabo n'imigambi ya AFC 23. Yego, kubera ko niba abantu barwanira ikintu kimwe bafite intego imwe bakabe bavuga ijwi rimwe, umurongo akaba ari umwe. Naho nuzana Kabila na Corneille nanga bakazanamo ibyabo, wowe warahagurutse uvuga ngo ni ukurengera abo mu bwoko bw'abatutsi b'abarwandofone bari muri Kivu zombi batotezwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bameneshwa, bamwe babaye impunzi bagize bate. Turashaka ko bagaruka mu gihugu cyabo tukorora tugahinga, natwe tukaba abaturage ba Kongo nk'abandi bose ba Kinshasa cyangwa mu zindi ntara. Avuga ngo urani yanatsinze amatora kwanza tuzanamuhirika tuzajya Kinshasa. Yego. Kandi uwo nguwo bivuga siwe muyobozi w'ingabo, uwo nguwo aje ejo bundi abandi ideology bayimana. Yahoze no mu butegetsi bwarwanyaga M23 yo hambere kuko yari bwo kwa Joseph Kabila. Na Joseph Kabila rero nawe wamureba ari mu matware ya AFC 23. Yego. Kuva umwaka ushize wareba nawe ibyo avuga, nubwo avuga gake ariko yavuze avugira rimwe. Anavuga ariko nawe mu mujyo wa nanga. Avuga mu mujyo wa AFC 23. Noneho ukabona ibyo ngibyo bavuga bisa nkaho binyuranye n'ibyahagurukije M23. Ukabona iyo ngiyo yaba ari factor cyangwa se impamvu igaragaza ko ibiri kuvugwa muri iyo nkuru cyangwa muri iyo raporo ukabihuza n'ibihari, ukudahuriza ku mpamvu yo kurwana n'ikirwanirwa ya bimwe muri izo mpamvu. Yego. Noneho se urabona izi raporo n'izi nyandiko zisoza zivuga ko ibyabaye mu 2013 hashingiwe kuri ibi bibazo byo gucikamo muri M23 bishobora kwisubiramo. Byanashoboka nabyo, kubera ko hano byanashobokera. Ubona ko ibyo twari dukomorejeho byo mu minsi ishize, ariko ngira ngo nabwo twakoze ikiganiro tubyibazaho mu gihe M23 yari yujuje imyaka 17. Ubwo twari 2009 2026 ngira ngo hari ku itariki 23 z'ukwa gatatu kuko nibwo yari yujuje iyo myaka. Yego. Tukareba ibyo yakagombye kubikora uyu munsi idakora, tukibaza tuti niri itanga imigabo n'imigambi ku baturage y'ikirwanira. Kuko ngungu turavuga ibyo ngibyo, nahoze mbona inkuru zimwe na zimwe zivuga yuko hari umunyamakuru ufunze wo muri Kivu y'Amajyepfo wafunzwe na M23 wa Top Buzi FM. Ni umuyobozi wayo, ni radio y'abaturage hariya hagati ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Icyo ashinjwa uwo muyobozi ngo nuko yashyize ubutumwa kuri WhatsApp bugaragaza amashusho y'abaturage b'abanyekongo ngo bari bishimiye ko AFC 23 yavuye mu duce tumwe na tumwe yagenzuraga. Urabyibuka mu minsi ishize muri Kivu y'Amajyaruguru za Rubero na Warikare yari yavuye mu duce twinshi. Abo baturage rero bagaragara bishimiye ko AFC 23 yavuye muri utwo duce, bakabihuza ritabwa muri yombi rye. Yataye muri yombi ari ku kazi ku itariki 29 z'ukwa gatatu. Ntabwo yemerewe gusurwa, yajyanywe ngo ku munsi bwaho bukeye kwa mbere yajyanywe ariko 30 yajyanywe Igoma. Ntabwo bamerewe kumusura, ntibaza hari, nta yandi makuru yongeye gutangwa, ariko bakabihuza n'ubwo butumwa yari yashyize ku rubuga rwa WhatsApp agaragaza abo baturage ko bishimiye ko AFC 23 yavuye mu bice igenzura. Hanyuma n'abaturage bandi mu bice bya Warikare nanone nabo bimeze gutyo, batawe muri yombi nyuma yuko AFC 23 ivuye muri utwo duce. Yakongera kudusubiramo rero abaturage ngo bagaragaye n'ubundi bishimira ko yavuye muri utwo duce, nabo bakaba baratawe muri yombi. Noneho ukibaza nuwe muyoboro inyuzamo ubutumwa bwo kwigisha abaturage ikirwanira n'icyo bizamarira abaturage bo mu matware igenzura. Ubungubu yagombye kubifite umuyoboro ariko icy'ingenzi ni kubanza guhuriza ku butumwa bumwe, none mukajya mwashaka umuyoboro mu bunyuzamo. Ariko urumva nanone abaturage bamwe ntibaramenya ngo M23 tugomba kuyiyoboka kubera iki, kandi niba uyoboye ni nabo urwanira. Hari n'aho bazira amaraporo amwe n'amwe yishinja gushyira abantu mu gisirikare cyayo ku ngufu. Yego, nazo raporo nazo zirahari.
noneho ibyo ngibyo byose rero bijyana no kuba hatari umurongo umwe uhamye. uwo murongo wamara kuba uhamye bimeze nk'inkoranyamagambo. inkoranyamagambo ijambo riba riri aho ngaho rimwe rifite ibisobanuro bizwi yego byumvikanyweho. naho rero bagombye kuba bakora icyo kintu kugira ngo kubera ko niba hatarimo guhuza kubivugwa bikabagaragarira na rubanda, abaturage bataramenya imigabo n'imigambi ya AFC 23, ubona yuko bikigoranye. kandi muri Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane urebye hariyo ntabwo twakwirengagiza ko hariyo FDLR. yego kandi FDLR nyinshi iri muri biriya bice bamaze gutura, bameze nk'aho ari iwabo mu bice bya Masisi, mu bice bya Rucuru, barashinze imizi n'imiganda, bahashatse abagore, bagize bate. ukabona yuko abenshi Wazalendo iriyo. iyo Wazalendo iyo AFC 23 ihavuye yari bayihinze yaragiye, abigarutse isanga ni abavandimwe, ni inshuti, n'abagore babo ni bande. abo bantu rero kugira ngo ubahindurire imyumvire birasaba kuba nawe ufite imirongo migari yumvikanyweho, ufite n'abantu b'intyoza bagomba kuyigisha. yego. hanyuma Clement, turimo turagana ku musozo. yego. ibi bintu ntabwo ushobora no gutekereza ko ari rumors, nabwo byashoboka ari amakuru y'igihuha, cyangwa ukurikije izo ibihari ku murongo ntabwo zose twazita ko ari ibihuha. mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi kirazira. byanze bikunze ibyo byose bishobora kutaba 100%, ariko si ibyo kwirengagiza ngo ujugunye gutyo gusa. kuko nawe hari ibyo ubona bigaragara na n'uyu munsi, kudahuriza ku kirwanirwa ubwacyo yaba ari imwe mu mpamvu ahubwo zikomeye cyane zatuma n'uyu mutwe koko byabaye mu myaka ishize byakongera kubaho. ndetse ibindi bigaragaza kugenda iva muri utwo duce, uko wafashe Uvira uyivuyemo kugira ngo ihinzira y'amahoro amahirwe. ariko aho uvuye nanone ikindi uvuga ko urwanira abaturage, kandi kuko nibo bibanze nibo ugomba kurwanira, ko nibo bamaze imyaka myinshi bagirwaho ingaruka n'ibyo bibazo by'umutekano muke no gutotezwa n'iki. ariko noneho urabafashe barishimye, barakuyobotse, barishimye pe, barabigaragaje. ariko mu kanya nk'ako guhumbya urongera urahavuye, ntunababwiye impamvu uhavuye. ba bantu baje kukwakira bishimye, ntubabwiye n'impamvu uhavuye. noneho umaze kuhava bagiye mu kangaratete, wa wundi wari uhafite aragarutse ati twarababonye. umuturage n'ubundi nanone za ngaruka warwanyaga zirongere zimubayeho. urumva nanone aho ngaho haracyarimo ikibazo cyo gufata ahantu hakaza umugenga wundi, ijwi rindi rivugira inyuma mu mugongo, ritagaragarira amaso, ariko risa nkaho ari ryo riyoboye icyo kirwanirwa. ukabona ko ikirwanirwa cya 2021 cyangwa se 2012 na 2013 gisa nkaho uyu munsi cyavangiwe. hari n'igihe bakimara kuva muri Uvira abantu batangiye no kubyibazaho. yego, ni naho buriye abantu benshi bamwe batangiye kwibaza na hari aba bantu ntiba batubwira ko baje kutubohora, batubwira ko Uvira bari bamaze iminsi bavuga bati ingabo za leta n'abarundi batugirira nabi n'abacanshuro n'iki, nyaboneka ni mutabare. baratabaye, umujyi barawufasha. yego, abaturage barishimye, ariko ibyishimo byabo ntibyamaze kabiri. bakavuga ati ibitambo by'abantu bahaguye za Sange na he dusatira Uvira na za Ruzizi hose. yego. hanyuma mu gitondo mukabyuka ngo kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze muragiye. haryo ubu intambara iracyari yanyu. nibyo nkubwira ngo ikirwanirwa cyaravangiwe, biva muri bya bindi Makenga yavugaga, tugaruye za mbwirwaruhame za Rurankunda yavugaga muri iriya myaka 10 n'ingahe ishize. ukareba icyarwanirwaga n'uyu munsi kirwanirwa, ishobora kuba byaravuye muri uwo murongo ikaba yarabaye nk'igikoresho kijyanye n'ubukungu. Reka dusoreza Clement. Ndagushimiye. Wakoze cyane, reka dushimire namwe abari badukurikiye. ubwo twe twagarukaga just ku byanditswe, twababwiye ko ntacyo M23 cyangwa bamwe mu bayobora baravuga kuri ibi byatangajwe, ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bavugwa muri uwo mwandiko. ubwo ntiyagira ikindi gishya tumenya, nabyo tuzabibagezaho. yego, mugire ibihe byiza, Pasika nziza bagikomeje kuyizihiza. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha, abantu nka Ireme Travel Agents Limited.
kompanyi nyarwanda iri mu za mbere muri serivisi zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu, kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.